Global 2020 plan estrategikoaren etapa garrantzitsu bat burutu dugu. Etapa horretan gainera, elkarrekin lanean aritu gara eta diagnostikoa adostu dugu alde batetik, diagnostiko hori elkarrekin adostuta eta gero 7 proiektu zehaztu ditugu. 7 proiektu ditugu gure neurrira egindakoak eta gure estrategia izango direnak. Eta horietan guztiok bertan jarraitzea garrantzitsua da, beraz, animo eta jarrai dezagun lanean elkarrekin. Kurtso hasieran, diagnosiarekin hasi ginen lanean, alde batetik langileak eta bestetik gurasoak. Ondoren, helburu eta proiektuak zehazten aritu ginen, eta horretarako bai langileak eta bai gurasoak elkarrekin lanean aritu ziren. Orain, proiektuak martxan jartzeko garaia da. Horretarako, deialdia zabalduko dizuegu, interesa duzuen proiektuetan izena eman ahal izateko. Guztien parte hartzearekin bai proiektuak eta bai eta ikastola ere indartuko ditugu. Proiektuaren garapenerako antolatu diren lan saioetan parte hartu dut eta esan esperientzia berazgarria izan da niretzat. Lan saio horietan parte hartu dugu bai guraso, bai langile eta danon artean alde handiak egon dira. Batzuek urte askotako harremana dute ikastolarekin, beste batzuk duela gutxiko kontua da. Eta danok oso modu diferentean ulertzen dugu egungo errealitatea eta nahi dugun etorkizuna. Eta azken batean, lan saio horietan aukera handia izan dugu iritzi horiek plazaratzeko eta argudiatzeko, ez? Azken batean, batzuetan ez txaku gozo egiten gustukoak ez ditugun iritziak entzutea eta hor zenbaitetan tentsinoa eta eragin da, ezta? Baina, importantena izan da, lan saio horien dinamikeak balio izan dauela oso urruneko edo oso diferente diren ikuskerak eta iritziak hurbiltzeko. Egia esan behar da, nik ez dut uste behar bezala aprobetzatzen jakin dugunik, zeren hasi ginenok eta bukatu dugunok bazkara berak izan hor jendea bidean gelditu egin jaku. Arrazoiak 11 izango dira, seguru. Alanda bere, barriro dinot, nik uste dut honek dinamikak oso positiboak direla eta nire ustez gure umeen hezkuntzan integratzeko modukoak. Diferentea diren iritziak entzuteko eta ulertzeko kapazitate hori garatu behar dugulako. Ez dut uste oso ohituta gaudenik horretan. Hola, soy Asier Junquera, la hija de Ander Unai. He participado durante todo este proceso de reflexión, creo que he estado presente en todas las reuniones y realmente creo que como Ikastola deberíamos sentirnos orgullosos del trabajo realizado. Yo al menos así me siento. Creo que a pesar de los condicionantes existentes de partida, hemos sido capaces de hacer un trabajo realmente valiente, coherente y ambicioso. Hemos participado personas con sensibilidades muy distintas que sin duda hemos enriquecido el debate. Finalmente, todo este trabajo se ha visto reflejado en una serie de proyectos que sin duda representan todos nuestros deseos y preocupaciones. Ahora nos toca a todos nosotros, los socios de la Ikastola, ser igualmente valientes, ambiciosos y coherentes para llevar a cabo estos proyectos, hacerlos realidad y hacer realidad la Ikastola que nos hemos imaginado entre todos. Hola, soy Alex, he participado en el Global 2020, en la reflexión estratégica de la herramienta Ikastola. Y tan solo deciros que ha sido un proceso que está muy bien. Nos hemos encontrado con muchísima información. Nos hemos dado cuenta, o al menos yo me he dado cuenta de varios temas que desconocía. Me ha dado la sensación de que los padres hemos estado ausentes
que incluso hemos delegado nuestras funciones en la organización de la propia Ikastola, y es un tema que tenemos que recuperar. Tenemos una oportunidad ahora muy buena con el Global 2020 para poder solucionar y aportar todos en todo lo que podamos, con nuestra experiencia personal, nuestra experiencia profesional incluso, apoyar a la Ikastola y que el Global 2020 llegue a buen puerto y nos aporte a su vez a todos. Animaros a participar y la verdad es que está siendo una experiencia muy bonita. Parte hartzea oso garrantzitsua izan da eta bereziki Global 2020 lantaldea aipatu nahi dugu. Hain zuzen ere bertan egon dira 40 familia edo guraso eta 20 langile, lanean buru belarri. Eta benetan bihotz-bihotzez eskertu nahi diegu egindako lana.